Selelia Maiko. Tapi kurang lupa kekurangan parusia, nanti ukana tebani ukana ranwat. Kalangan kurang mai parusia, mono teban taulan kawasan ranwat dan kita tebos ni ukana ke kawasan kauno, kan sawasi komiongai, elen nanti ukana ranwat. Teli ukana. Kot manaman, kot kabalak, kot yeyas. Seposono kamele le kamu meuya kot, kamu meuya kaba mau, kamu meuya mai samat kot sam, pinin dan papang kit koros kron sambawa. Tapi dia kamu mau mepin kamu pulang rekan koros, kan kat na video wat mai sam, kelo murosono mai samat kot, tapi dia kamu sambor. Kot manaman ebilele rewai som seposon mepin kamu kadun kosane dia sendiri pada sabal mau minasi. Mai sam mesut sainsan mesut kakokel mesut hit mebot penir dan katin tatok nan mebot. Ipa kengero an katin tatong kenya tatong beriekan koros kawe wa kamarain sila nasan wat wanyabang kabulbul mai sam dan kapulwe olel nan salan ane we unongi. Ngelakan koros metan uang kia semua kalian sei berarti kawe la kamu kila mana-mana maran Jesus Christ. Ayat kabakap mai sam ko promion katin paita mai salat ko. Kalangan kamu sam bakap mama. Kapang lingan wow dolo kawe tu koros yang kabur peruang komio kamgale mana-mana maran Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Kalangan irayo milan sawasagun child ranwat alay rawat suraban mo sain salamao akai child iban nan chiam kawe wa wen kak sain salamao we dia pit rayo me isidanon kin parang ko saya apo igmia me teita pre mia irabai me iran sawewe gai me mia ai karaban ai dan kaulang nan rawat o kawe yang child me pit baptize numaran sam now may sarawi o baptize numaran Jesus. Baptize numaran sam now may sarawi o baptize numaran Jesus. Mawa imen patrowan may waunaki kumailkan me global doctrines and baptize numaran Jesus that Jesus only doctrines you waunaki kumail you respect kamay kamelele. Ak may gatun may damay yang kawewe sangni Trinity the sam na ngay saraw ben bilkap sain salong iraikan mesuko wewe iran kap wewe gi tama karata baptize kuyaw maray sam na ngay sarawi o tama karata baptize kuyaw maray Jesus ari irawat uyay irame sudra ngay yan kawewe apu yay kabakap na important datin kamaray ni lalo mo lalay tan kapiukan kayo imen kawewe yang child me quote me taman kay degen quote sidman metana quote metana a quote manat etatok ni makit silu puksaraw kawe kunchay ma quote puksaraw nasa ni ma quote yeyi dimdo I nature and quote ma kayo sainsal ma quote puksaraw kas kawe kunchay ma yi dimdo yeyi person in dimdo yeyi quote ma chay baba अब नियाइसो में उया कोट में उकटियां को नाना साइना इवे जुआम में इस्राएल को लिंबा को करनियम कमेला में इस्राएल का सरो नासनी में रर पोपिटी करनियम मेला इका मेले ले इकार रोच कोट ततों की नुमकित सिलु ऐसे तो वे में कोट में सिलमन कोट में ट्रामन आप ततों की नुमकित सिलु ए ततों की कोट साम कोट ना ओ कोट में सरो Iragayo ni nang kawewe, iragariyaw ni nang kawewe baptize, dapat baptize. Ikamelele me, riyachail kan metatong ki doctrines in oneness. Ay so koros melabin kulay wat baptize para tanan puksarawi. Ay so koros narrow down to water baptism the baptizing be. Abudan me sainsal me so song tayo me sainsal nang puksarawi me baptize tatokong. Kayo yung baptizing pin, merenda baptizing son. Iragariyaw, baptizing ngayon sarawi o baptizing kisiniyay. Na Jesus Christ kapito wiya, murin baptizing pin. Iragasilu, uksaraw ng kawewo yung child, poson la, ebil tatong kita labin puloy baptize. Iragatayo, baptize bil tatong kita, rabil tatong labin puloy mila ka, te submit under, rabil tatong kita baptize. Magkaitan watak puksarawi na nagralaw desa kirakirik sili sa kwalo mark ralaw desa kirakirik sili sa kwalo
Ibang watagong child wasat ko engkak sign sa lang child more kay isak sili sa kwalu more kiralaw te isak ratutrik sili sa kwalu ay so magkariyan riyaman o the kagren Jesus Christ arangono kagren Jesus Christ and may dong ray rang mot nan way nan sapon ma way aman ni palmay at amat Jesus nasa ni wasawat Jesus masin yang ira kuma esa tama kuma pagbagian kuma kag mental and lokolok may tanim kuma kag baptize may tan baptize esa mama sa ni baptizing ki o wasa sa ko saya baptizing ki masa ni kuma kag yang mental may tanim talan lokolok o kuma kag yang baptize ni ba yang lopo wewe kapayata kupuran samo ebil tatong bil pulay wat baptize sodra means baptizing bil, sodra bil ni lopo, sodra bil wasaw. Sodra ko saya baptizing bil. Ako saya aban submit kan kupuran samo kan koita. Rie wasame, sain salama me baptize sodra ko saya baptizing bil. Ako saya nego chiyo magchay nila ka. We baptize, chay koros wewe baptize, wewe nila ka. Immersion, the submerge, the negotyo mila ka ang pasang di negotyo ka baptize nan tayo magamila pa. Arwasan kawikwat nan Mark Isaac ratutrik sili sa palu. Jesus tatang ilaban kulay wat baptize ni lopo. Tanay taan baptize ni lopo. Absurapil ni lopo. Iragariyaw nan wiwiyay ralaw priyaw. Ibang watagong child raw. Wiwiyay ralaw priyaw. Inanan kasampalawang child. Wiwiyay ralaw priyaw ratutrik silu. Wiwiyay kurma kay dengin riyaw. Wiwiyay isap tuwaw. Iratutrik silu. Wiwiyay isap tuwaw. Ibang watakasan iratutrik riyaw. O itag reray yatuwe kumail aler ngayon saraw ni Aiso kumail posanlar. Reap sabang si Saigindra man rong na niya ngayon saraw. Paul kalalabak. Someone baptized ta kumail ale. Paul beda berai. Someone baptized ta kumail ale. Ayat merasaban di. Someone baptized ta kumail ale. Reap sabang baptized and son. Paul inda. Baptized and son. Omatra Israel kan netan kalula. O son pil tatagiang Aramas and Israel kan mere utan tan poson nemen metan parot tan pot muri me wewe sises rekalalabat rem Paul kawewe yang rai someone baptized tak mai ruya rai da baptized in son Paul kawewe ta me sansal da baptized in son amat me ban kalula ak mai utan tan poson la nemen me ban pot poson la Arkay disang puksaraw maasani wasa ni arong katakuat rebaptize la numaren count seasons Paul erupil perail kan borail ngayon saraw yarukat di borail irail a lokaya kisaman lokaya toror kay opil kosayang nasanin ko irail koros all everyaman kilang wasat tana Paul kamamay ginray kumay butaan posan la maran count Jesus Christ tana irail baptize la numaren Jesus Esodra means meropola bil prong baptize nan pilo. So, pura baptize ni sone. Pumarabaan pola prong baptize nan pilo. Abang uwang ata puksarawi. Nan episode sira laut tayo, dira tutup limao, makawit kong chayo me. Poson chayo miya, baptize chayo miya. Ako saya baptize in pi. Wasat tame namasan ito na niyan so meroposon la Christ. Ayan so me Paul pulpa o koray o kabakap ng ray, baptize in pile. Epwit pa rai po kapag kung rai ka na irai lada na insaraw. Klang wasawat sinanan kasampalang chalan wewe kumet. Baptize mo kung saraw maamasa ni wasawat poson la ay tegin baptize hindi poson la. Watak sabon mamukuk saraw po. Aramas ter puchi community de aramas ter kiyang babut doctrines me wak sang dami miminan kuk saraw kom changalalal. Kaya bananano wewe kumet. Kumail kan na kinyang ala paskulin kuk sarawi. Kumail kan na yang ala skulin theology. Malwewe na miya kosenet tayo, kosenetin kawe mo puksaraw. Eo kosenetin kawe mo puksaraw yo, kaya nanana wewe gi, isme nasanen ko to toko. Isme namasan niya.
Weginan puksarawi, winin aramashta silu don sambawat. Mensus nation or church. Mensus aramasagay kaiteg na aramas sa kanangagay. Aramas bay poson coach ni melen. Utang reti foda the right time on board. Rekamele na ngayon sarawi. Abrasyo rekamele na Jesus Christ. Ikarapan Paul intindayan rai baptize kumaran Jesus. Intindayan rai poson na Jesus Christ. Pemarasyo ba ang poson na Jesus Christ? Rasyo ba ang kapiyang pamawala? Ito intindayan rai rin pala baptize hindi lumaran Jesus Christ. Intindayan rai rin poson na Jesus Christ. Ime sama-sama ng kawit ng rai. Ay ina ng sign sa lama wasang kawit ko. Puksaraw maasa niyang child. Ay Jesus maasa ni. Nan matur ay sa kwalu. Iratibig ay sa kwaw. Kumaylar kowoy wasa koros. O baptize iton wegan koros. O renwiyalan ay iton tata. Baptize iralan ng maraming sam. O sabal na o ngay saraw. O gagaling iyang rai ren baigi yang may koros may kosanit yang kumail kumail na sa kuilandi yang kumail and so koros law na liman hawa Jesus Christ nasa nimet kitalan baptize sila aramas kumarin sam o na o ngay saraw okay iwasan na tipeito ko dosang yan okay writing that what is the name of the Father, what is the name of the Son, and what is the name of the Holy Spirit. Klang marin samo Yahweh, marin Jesus Christ, Yahshua, according to the Jewish. Marin ngayon sarawi, Ruach, Hakodesh. Wasan kawitwat, etc. Basta yayang kacay, kaya kananano wewa kitama wasan kawitwat, sungusungan men kawitwat kacay. Puksaraw maasanin ang kalesya iralaw tayo, irat kutuk wano, ibang watabang kacay wasat ko isa insali. Kalesya iralaw tayo, irat kutuk wano, naron, emasanin. Report katin paronedo nenen sabul me yeros nan ngong yung chay wayan kasaleda makumay wiyala sabul ma ngeno magin katin masani ipa ngayon saraw ni rena ramasaman iyan son ngeno milal chay iyan son chay ka eger ke kauno got ipa tes samay masoto ngeno mimrei isito ka eger ki ay taba ko karasapa makomi marumi chon karasapa Arinom seri neriaman iraganagar din komi chon ay rastogar din komi taba pambani sa namaw udanso wegi taba hapa na wewegi relationship miya relationship yom na miya nan kuman pitay lo kauno kot pitay kageragar din kauno kot taba tisama chay magchay banagar din maran kauno nan kadeda maran rai agar din mare Jehovah Jireh, Jehovah Sama, Jehovah Elohim wegi sort of relationship Anang kadete kap wegi ngayon saraw ya pastor niya relationship saraw masani niya so mangeno katlong lalachay chay lagardi kot taba niya so Jesus Christ katagi ang chay kabaka tanayet tuwe na may pangkin kabaka tame masani samat makatgat nalam esero inda Jesus makatgat nalam so masani samat makatgat nalam maramiyan sarawi may miyan paida kupuramiyan biyaw samba ngayon saraw met kupuramiyan biyaw samba tuwa nalam moment quote that Jesus Christ apataki yang try yang moment na try ba ang kapaka considering that Jesus who is in heaven our Father who is in heaven hallowed be thy name thy kingdom come ngayon saraw katsto thy will be done on earth as it is in heaven ngayon saraw ba ang katto yata tatokot arwasawat saraw nasa ni ngayon quote niya sa may katlong lalachay iyan sa magtay kami ragarti kauno quote taba inumarensan o nao ngayon saraw Irong abay kawew na na magchay ba nagar ki kot taba aban sa iskichay aban pagitrin taba uksaraw maasa nila kot sa pagbilang taba pulsang nan otay kot kilbilang taba ni nan gong yung chay ay chumal karasarasi wang kom masapol mo miseri riyaman miya ap may taba ni nan karay amen sapol mo miseri apagar din kom taba melen taba chay ko ba pwede kita isreray Pues taba memia relationship no dan lain ki serio tan rongchang len serio ban sa menai serumo o serio ban sa Ismail gulugwari niya sa mga isaraw katlong lalumi om salara garbi kot yawe om garbi kot taba itu wen mo saraw masani ikarapan child baptize maray sa o na o ngay saraw ikarapan pwede miya relationship yo na miya nan kumachay ikarapan na child yato ko eu sa may bilman kawit ng child may nanenbit kasampalang child and wewegi niyan sa Jesus Christ baptized
Kilang nasan in court, esodong yang nasan yung naging kareta contradiction de kareta kasabrugo. Niya sa court kin nasan, a court kin tak sabal man nasan. Pugsaraw nasan niya sa Jesus Christ, minan matura laut silu iratujud isap limaw. Niya sa Jesus Christ baptize, niya sa kat minan bilo, niya sa kat dasangan bilo, Jesus minan bilo, ang ngayon saraw kat kotin umamon muroy man. Sama sa masan law ngayon saraw ya sokton Jesus Christ, when kiyang sama manaman and gap masan, yay kowa man na ikutak na igin kubur barangay. Magday ba ang claim na Jesus Christ o sama sa ngayon saraw, yam menta kot kasalayang child kilenwat. Kau masan baptized in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Niya sa Jesus Christ baptized. Sansal makot net pa siyang maging siluwat. Samo, katnalang, ngeno kat kodin momon murayman. Jesus kat nan pilo. Menda kot kasalayang child rawat. Abaan kot sa ramen biyata confusion. Abwegi at tayo songon men biyata doctrine na ramas. Kita wagit selben taraka tamag tayo maaugi ta tamag tayo kamelen. Magkaiba wado pugsarawi over and over Jesus masan niya sa oras sama. Ilang magkaiba ang claim Jesus Christ na samo ngayon saraw na Jesus Christ abudana ba ang contradict masan ko. Where Jesus Christ yay kalwar. Jesus Christ yay kalwar. Jesus Christ present siya bugi aramas, present siya bugi court. Court kat lalan Jesus Christ. Mapugsaraw masan ni. Esodom, wegi Jesus Christ niyan sa may masan. Kayo masan na Luke ralaw riyaw ratutut taisa. Luke ralaw riyaw ratutut taisa na masan ni. Pugsaraw masan ni Jesus kapayr ka o riyarabit sila. He grew in wisdom. Inanan uwang masan in court. Uwang nature in court. Court sa doon kapayr ka. Wegi pugsaraw kasalayang child na. From everlasting to everlasting. Court handi rarabit sila. Court sa doon kapayr ka. At Jesus maging kapayr ka. At kapayr ka na nairarabit sila. Pugsaraw bilkaway kong child na. Son, iralaw kriyaw rarabit tayo. Then Jesus na nasa ni. I so saigin dyan lalato. A contradict nature in court. For court sort of controlled by time. Court may control time. Court may miligin time. At Jesus nasa ni. I time saigin dyan lalato. Wegi Jesus Christ. Kahit gini court. E mamasan ko uto ko. Ngeno ni milale. I so saigin dyan lalato. Ebil nasan nan maturi sa pai silisa kono beni bil nasani me isoro wewewi tolongan bil isoro wewewi sama balet me wewewi a contradict nature in court thailand inda ma court isoro wewewi me wo court mangi me barusia sangi chapel niwi millions and billions of year mo court mangi er nasan bukat faros e mamasan bi nasan in Jesus Christ Jesus me palwaro Christ na ngeno, kaitiyo na kaitiki, ima katulong lalo. Jesus Christ, nilokayan Hebrew, Yahshua. Yay bilatan Soswa, Yahshua wewegi saun kasalatagla. Magkaiba ang claim na maransamo Yahshua, wewegi ita masama ka kuya kasalatagla. Ay bangkang kalalaba, a provider, a sustainer, a source. Tatay bang yang song, chay bang narrow down song ko siya with Jesus Christ and natan kita deliver, as ito ka kuya usong, o dana contradict, uwang masanin po, Atwat yay Jesus Christ, iman jalan wewe Jesus masani, isiro ko to kupengoy, ipargito maransamo, ikamelele iye wasame, doctrine ko to sangya. I do not come on my own. I came in the name of the Father. Dame mama sa niyo, ipargido, kupuran samo, kay degin ato, kay degin maran samo, kupuran samo me pargido. Pwede manaman maran Jesus Christ. Sotram manaman makupuran samo sa rabanyang, wilin samo sa rabanyang. Kita isotokap tatong dito maran Jesus Christ, akupuran samo sa rabanyang. Pugsarawi na ng kasalayang Chinese sansal. Nan wiwiyay ralaw day sa tuwaw na day sa silu, sansal amaw. Irail na yung kay ratatong gipo. Maran kaong Jesus Christ, kay degin magic word yung, kay degin Yahweh in the name of Jesus,
nan kuburan samo, which Jesus masani, isuro pargidotai, ipargidotan samo. Esero means literal name, ebosokosaya willing quarter. Well, Israel, nan we are allowed days of 2 hours, days of silu, then skeban up chango. Rata tongu maran Jesus, abrosoro kabayara kuburan samo. Irai tatong kemarin Jesus, irai soman kalian tinggal sauto. Uksarau nasan tinggal sauto, dok irai lo irai cham. Kue resoro kapayata kupuran samo. Apol kapayata kupuran samo, ita tong kemarin Jesus work makatang kapayata mas kupuran samo. Kue resoro kap tatong kemarin Jesus, makasoro kapayata kupuran samo. Wewe mana miminan kupuran samo, esoro miminan mar. I willam kiyang mananan maro itself esoro kiyata meko. Saya banana wewe yeu wasame. Ong yeu dan isutra biang kamelele maring samo Jesus Christ. Isutra biang kamelele. Wewe Jesus Christ uya Mario me. Atio me common name. Uya me gotu me common. Maksay bang watak na maturiye sa bisura bigay sa kono. Maturiye sa bisura sa kono. Dan miya wala men utan marsuwa do utan sa kanakan. Dan bi Jesus Barabbas. May teman-teman Jesus Barabbas. All marsuat dan absuat. Atan ki Jesus Barabbas. May kamelele sama tan may tong mareu armas marsuat panen bilyang marani kitso. Utan maran samo kay degin Jesus Christ. Nak kay bang claim na maran samo Christ dan kapiyang kamelele. Nak kay bang claim na maran samo Jesus isu bang kapiyang kamelele. Taulu kwegi. Uksaraw bil kawit kung chailan kayon koron suralaw tay sa kriyaw ira tutu kriya sa bisu. Kayon koron ay sa kriyaw ira sa bisu. Metana kauno quote rabarabagi body of Christ. Kay degen body of Jesus. No. El rabarabagi body of Christ. Erni ay sa magchay may tatap kalwaratay. May kaong kalwaratay. Iyan sa body of Christ katlong lalatay. I ngeno makaya sa Christ. I jang ngeno makatlong lalatay. Watak sabay mo mubuksaraw yaman kawit kong na. Kaya ngayon saraw rabarabagi body of Christ. Kay degen body of Jesus. Kalau saya laut seluruh di negara Islam uksaraw na asani wasa dan nagdailan we are never as numaran Jesus. We are never as numaran Jesus. Esoto wewe gidailan we are never as numaro dame maro na asani yang gidai ay magdailan paykiam. Gidailan paykiam. Ikamelele me yeu karaban coach rumay down child challenge wewe and Jesus Christ ran ne ikuti after day. Child Kita ben pasanay di mata na niriyay sa klimaw, kaya di niriyay sa klimaw. Pwede kema, coach bang may daw tayo challenge mo yung kaya birthday, kita bang kasambar gila birthday yung samtame ko kung challenge mo yan. Kaya bang po kata birthday yung buwang nito birthday yung, at kaya sila ba nisuno kita may ko kung challenge mo yan. Karasaba, government in Bombay, government in Abesan, state or national government. Esuro, kaya di agin epit, isma governor, and so what, the atan president do, the atan governor. Epit constitution, epit kosanlet. May wong ke president do utan wong ki kin kisa president do ran mawi seli aya pawela ko sanad ibanala ay wow may saliti ko lang ani macam kita may yung business yo ya absolutely fine tax may sudah pay yang teman-teman waran nang sabakan nan analan way pa kon iban saliti men dadai wong ki atan president do wong ke president do ta somewhere ita tuwe on kitai Puksaraw nasani sain salamao Jesus Christ ni akat to sambawot katlongalanan mochwalo I kawit kung kitai kasaleka inseneo tanay tamaka kay sirban ng talandokologot kay tegen insenwat aku kuramitan paida not my will but thy will be done arima kayo kasampan kupuran ko to magchailan kabayat puksaraw kaway tin chailan kaudialay sa suluran kaudialay sa kuwaw na dugay sa bisu ay sa kuwaw ay sa bisu dan niyan sa Jesus kan sabad dapat to karyaw Selama natangi Jesus Christ apan marangi the word of God. We bisone well in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ermiabang touch to baryaw. Revelation 19:13 dan dama ba ninchin nan marmare the word of God. Imebang marangi iabang touch. Dama kayo kasampan kupuran samo. Nebang kasampalan pamiyong chan kapayata. Kita utang banana kapayata kupuran samo. Kapananana wewe marin Jesus Christ manaman wewe kuburan sam akay degin ato utang kuburan sam tananana niya pen Jesus masani so meman kakulang ren samay masonga and so koros
Jesus Christ Kobrayam me Samo Beni Masani Iban Katlare Samo Iban Katarto Aman Toro Esramasan Iban Katarto Benai Iban Katarto Aman Toro Aman Song Sawas me Yengen Sarau Aban Sosek Malaban Kade de Benai Jesus bil Masani Tana makmay ba ang lalawan na inaramas, di ba may kaklapata? Ang makmay ba ang lalawan na isarawut, di ba may sa kaklapata? Yaban mo may songo, yaban mo na may kawe mo songo. Well, na kamchitu. Kita ay poros wewe kung mag-quote na itaman, ang quotes tatawag ng magutsilu. Samo, now, o may isaraw. Kasi ka ginendota rin samo. Sito ka. Jesus masa niya kaya na sito ka. Abi buksaraw bin masa niya. Soto miyaman kapatong rin Jesus Christ, masama sito kay nangi. Ugi Holy Spirit tan kalwa to ren Christ kalwa yang kay ren sam. Ima buksaraw kawit kung kaya. Kara tau tana ka sampal kay der berlaw masa nen bot, masa nen may baptize aramas numaren sam o na o ngayon saraw. Baptizing son. Baptize na Jesus Christ kachton wiya. Iutan baptize mo. Baptizing ngayon saraw. Kita'y panananet kama-kaman mau, kita'y soto kin kwa mau kila baptizing pi. Soto bagay. Uksaraw bil kaway kung chay, kan? Watagam chay na nepsus ralaw riyaw. Ay sain salamaw wasa. Nepsus ralaw riyaw. Ay sain salamaw wasa. Kira duduk wanu. Pakalangan ng bot, makamawag kumayla ni poson. I magchay kamawag kila poson. Kahit yung baptizing kila magchay kamawag kila. Ikamela na miya kawewe ban lalap suwa ni lobo. Kawewe ban sakiyes. Yamona tayo bang kawewe sakiyes. Pwede Jesus na tayo masani. Kamawag lalong er mimot. Lalong er sakiyes. Sakiyes ay pagtay sindil. At na kamawag lalong er. All monsoro Jesus bil masani. Tibang kang lapata. Wawag iya kamawag lar. Tibang kang lapata. Sura pagtay sindil. Kita surabin kamawag kila pagtay sindil. Surab kagay pagtay sindil yung kamawag kitala. Pagtay sindil kasaleta magta kamawag lar. Kita panalo baptizing ngayon sa raw. Tama kayo kasampal ni ng kay kila kay irawat. Kita ibang kau samban kayo mangay. Nan motualo soto bil nan motualo. Niya sa ifa tang pugdiyam nan bil tama uyaw. Ngayon sa raw na masal sangra. Tama Jesus Christ kat sa kawat sa raw masali. He came to save that which was lost. Tama kay lusang kay degin bil kay lusang ngayon sa rawi. Rime katkidoan prong paprodo ngayon sa rawi lalatay kong sampawan. Ikaraban son kawewe ay baptizewat isito walang sayo sa linasu. Baptize sa karkarani, baptize na Jesus tanto. Uya, Jesus kapto sampawan baptize kay ngayon sa rawi o kisiniya. Niya so ne yasada sang mera bogong rai amo ita amo mo bogong na sampuelo ng motwalo tena kumain alamay sarawi binitayan rai kumain awi mai teba pola suasa niya so ne rai tokon pananan parago awi esoto ida mai baptizing bilia mau mai kare sama la tena kumain awi baptizing bilo sebab yang mai mebo ita no ya konot kumain ng kakalanay sarawi niya so mara awi o niya so mo ngay sarawi kachti yorai upon Sarang masa ni magsiniya yung victory. I-baptize siya mo Jesus katong niya. Baptize in bilang kung nagpichay ka. Pagkaya ng kakala baptize in ngayon sa rawi o baptize in kisiniya. Niya siya mag-autaw kita ngayon sa rawi. Alir, baptize in kisiniya. Kung sarang masa ni marulul kulawa sa koros marpukulay. Lalu ko yung kairala, kita siya ito ka, bukit masa ng buwan. Kita lunahan ka ng baptize sila alamas, kumaray sam, o na, o ngayon sa rawi. Ang may suso baptize ng maraming Jesus, pwede na siya kamela na Jesus. Klam, ibang lahas nila iroy. Uyuyay na lang. Ibang lahas niyang kaya iroy. Son ira lang, silu ira to dupriye sa kono. Son silu riye sa kono. Bawat abang kaya sa. Son silu riye sa kono. Son silu riye sa kono, kusaraw nasa ni wasawat. Iray na rin. Kaitong ren Jesus o hintayan. Sombaga, iray kaitong ren son o hintayan. Sombaga, kung tama-taman all, may yang kami, kaliyo sordan, nakomkin kadede tuwe. Pero yuya baptize, ang sawa, warang asyuro bin pola re. Klaro sto wewe Jesus rawang. Marat baptize na numaron Jesus, raban poson la, raban wewe kia. Raban tawon na sa baptize ka numare, waso, wasapre namin.
Kom teman-teman orang baptize kom tingkat yang dua, we are baptized. Someone will kawe yang child, ikan kelang ada yang rawat. Ebi kawe yang child, kawe yang naisoneu biasa kono, naisoneu biasa kono le biasa bisu. Son kawe yang child wasa, suka wada komnak peng taraweh. Ebi kawe yang child kan, ikan baptize ikan mai pi. When kasaleta mo lula walera. Memang ni dengan kumai soto wewe di. Mara baptize marin Jesus rabang wewe di. Rabang tawon mo kumai baptize yan marewa. Masoni na yung rai. Kumai soto wewe di all minute. Kumai soto wewe di. Mara baptize marin Jesus rabang wewe di may Jesus. Mara baptize yan mare. Bukas suka baptize yan maran aramas man nugasasa. Aramas man nugasroposan na. Considered masan ko. At kami son masan ni i-baptize din kumay din. When kasaleta may kalula wala kabla. O memang na-baptize din kumay ngayon sa raw may istro warong salinasud. Kumay sotro wewe ituwe. Nang kumang wiwiya iray chapta wewe kita Jesus Christ. Iray chapta poson la Jesus Christ. Iray chapta baptize na naman Jesus Christ. Baptize ko siya poson la. Ada din baptize ni son. Baptize ni son, baptize in din. Baptize in Jesus, baptize in poson la marang count Jesus Christ. At tayo sunod ang baptize di aramas marang Jesus Christ. Tayo ang baptize di aramas marang san na o ngayon sarawi. Parang kakala baptize ni marang Jesus. Ngayon sarawi ang katsko. Apo yung ngayon sarawi ang katsko. Apo kakao siya ka, huwag na uyaw na ngayon sa utag. Baptize in din, aramas bulgaray ko. Kiyamuk ngayon sarawi, aramas baptize yan. Kuwala ngayon sarawi. Teman-teman mau, niya sa Jesus Christ baptize. Jesus dengan pilo, ngayon sa raw katkat kodi, sa ano nasan? Yang mga nanday kang kawewe, Jesus mo, suka uyawi. Kau na uyawi yung ngayon sa raw yung katkat doon Jesus Christ, ayan so may nasan. Kwe surukat nasan niya sa mga surukati. Kwe binan kalesya kawewe yung tayo niya sa mga katsi, saya kapag dikot tahata, kapag tayo na tayo. Iyay kapag kosan kapag sa pagmanasan, o iyay kapag kosan sa wasay kami, o kisang sa mga doctrine na naramas na namin matamataw, o pamiyang kaktosan tapon masan ng God. So, tama na wagit masan ng God, tiyang kelay, o masan ng God memele. Masan ng God, masan ni Sam na ngay sa rawi, God, kasalayang child mo bituan, song moros sain sa lamaw, child ka man uta. Kalangan o God and bless my parusia, ni manaman ng Jesus.